GMT की फाउंडर थादोक पियो ngarang ayukta Bisnupur district ki team amana Pukhrambam Michael founder GMT amade mahaki imung manungge miyoi singbu kanagumba miyoi kharagi thawin sendage phajin khiba amade police custody da numit tare ni remand lauthakibana mahaki pikliba chahi taruklom tangai riba masanupi gi khanbi duna miyoi bagi minungsida athuba matam da thadok pirangnaba mari lainaba authority da amo phana thokpa cherol amana haire cherol aduna makha taraduna Pikliba chahi tare lom tangai riba angang nupi macha amabu haujiki luraba COVID-19 gi akiba marak asida imung manunggi miyoi khudingmak police custody da thamjin biraga piklibi angang nupi macha du khakta yumda thambiram bai base yamna laibak thivane P Michael hauji amopha moirang gi vice president oiduna sanaroi sing yokhatpada achauba thodang loriba misak ama oibata natana lamdam sigi social organization sing amade lamdam asigi miyam kayabu haktheng nana amade nakoi nana mateng kaya pangjari ba misak ne pumna magasi yang biduna P Michael amadi mahaki imung manung miyoi singbo athuba matamda minung sigi yang duna thadok pina ba phongdorok le barakta tabu police singna penda ba phongdorok le National Highway number 37 Imphal to Jiribam lambida leiba barak turel bridge ase nongma nongmagi soksilakpana Gari tata truck sing chathok chasin tawbada khudong sadaba kaya mayoknare amade arumba puba tata gari singna arumba metric ton kunga mari dagi hena puba yade hairabasu purakpadagi wathok kaya thokle amasung police singda tainabi haina barak thongda leriba police singna pendaba kaya phongdorokle ngarang su imphal gi pause kharada baraki thongda mathau tawduna leriba police outpost singna gari truck mayamda paisa lauraga thong lalal le haiduna palakpa pawadu aranba yumpham ne amasung barak thong asida 24 MT dagi hena puba yadabana gari adu mal sing paltai tawduna gari sing halali adu police singa kari amata mari lainati haina ngasi baraki outpost leiba police ke head constable gaisinglung kamaina phongdorok le amaromda jiten kauba driver amana barak thong asida overload oiduna lakpana gari dagi paltai tawduna gari adu thong landuna chatlibani haiki amasung paltai tawduna leiba lever singnasu gari gi pot paltai tawba kanba cement amade har gi pot purakpa singda bag amada lupa nifuga manga lauduna paltai tawbani haike maduda police ka mari amata lainade haina phongdorok le langmai thetadi miyamna section badage COVID-19 gi case amata leitre state asida COVID-19 gi case masing hengalagli basi yanglaga Thobal district ki manung sanna leiriba langmai thetta laukhalakpa section thawrangda miyamna sagot pibana haujik phawbugi oinade COVID-19 की केस अमत लैत्री हाइरे मसिगी दमक्ता मियामबो लांगमै थेट यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन लीदागी माइकेदगे साउथोक्सबा पाउजेल पिरगले खुंगंग असिगी थंगनबदा लैरिबा खुलसिंगदा COVID-19 की मसिंग खांगेन हेंगलगलिबा सि यंगलगा मामांगदा लेपकिबा वारेप की मतुंगिना खुंगंग असिदा अतोप्पा खुलसिंगदगे लाकपा मियोइसिंग तंगाई फदबा अनाये की नतना खुलक्ता संगबा थिंगजिनखे मसिदा खुंगंग असिदा अतोप्पा मफमसिंगदगे लाकलिबा मियामना लाना लौबीदनबा लीदा अमदे खुंगंग असिगी मियामना अपील तौरगले सेक्शन थौरांग असि की सरुक अमा ओइना खुंगंग असिदा चंगबा यारिबा मेन रोड की मफम अहुमदा सेंट्री पोस्ट सेमदुना मियामना रोटेशन तौदुना सेनबगी थबक तौरिबा असिदा पुमनमगना सौगटपियो लंबी सिंग असि फाउरगा सटखिबदा कनागुंबा अमतदा अथिंगबा थमदे अदुबु खुंगंग असिगे युमलक्ता संगबदे अना आयकी नतना अथिंगबा थमखिबनी हाइरे हाइरिबा अथिंगबा से मतम खरगी ओइना अदुमक थमखिगने ममांगदा खुंगंग असिदा पीखिबा अवेयरनेस अमदे लखोलगलिबा सेक्शन थौरांग असिबो सौगटपीदुना मियामना युमदगी मपान थोकपदा मार्क सिजनबगे हैनबी अमा लाक्लिबा से खुल असिगे मही यानबनी हाइना लीदाना फोंदोरकले तमथिरबा लाइना असिबु चंगलक्तना बहोनबदा अइखोय पुमनमगना अमत्ता ओइना थेंगनमिनसि हाइना लमदम असिदा लैरिबा मियाम पुमनमक्ता अपील तौरकले कोरोना की कर्फ्यू थुगाइबगी दमक पुलिसना फुबदा चही 13 के नुपा मचा अमा सिख्रे कांस्टेबल सस्पेंड तौख्रे मसागी चही 13 सुरबा नुपा मचा अमा हौखिबा इराय नुमित्ता हौजिक सथरिबा कोरोना कर्फ्यू असे थुगाई हाइबगे मरालगी दमक पुलिसना साथीना फुबीबदगी सिख्रे महाकी इमुंग मनुंगना तक्सिलकलबा मतुंगदा कांस्टेबल अमा सस्पेंड तौख्रे अमदे होमगार्ड जवान अमना डिसमिस तौख्रे हाइना पावासिना पल्ले थौदोग अदु बांगारमावगे मनुंग सन लैबा बाटपुरी लैकाइदा नुपा मचा अदुना मसागी युमगे मपानदा मना मसिंग योलिंगाइदा थोखिबने मफम अदुदा कांस्टेबल अमना माबु फारगा साथीना फुरबा तुंगदा पुलिस स्टेशन दा पुरगा मखाताना तमथीना फुबीबदगे फिबम फरक्तबदगी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा माबु पुखलखिबने CIC अदुदा महाक सिरे हाइना हाइरखिबनी हाइरे
सिख्रबदुदगे लैकाई मीसिंगना लखनऊ रोड क्रॉसिंग द पुलिस के थौदोक अदु यानिंगदब फोंदोखे मतुंगदा थौदोकतुदा सेनरीबा कांस्टेबल विजय चौधरीबु सस्पेंड तौखी अदुगा होमगार्ड सर्विस लैबा सत्य प्रकाश कौबा अमबुना थबक्तगी लौथोखे पनबा याबदे यूपी लेंगाकना स्टेट अदुदा कोरोना वायरस संदोरकपा थिंगनबा मे 14 गे अयुक पुंग 8 फाउबा कोरोना कर्फ्यू थमख्रबने चाइनाना LAC मनाक्ता विलेज कया सेमगलकले ngaiak leitana India amadi China anigi marakta ngamkhai matangda chayetnaba muknaba kaya thoknari ngai marak asida line of actual control LAC paring manakta makhoi gi village kaya sengbat pa hokre thawong asi Bhutan gi tainaba ngamkhai da amade Tibet ka India ka tainaba paring da semgalaktuna makhoi gi mapangal kanna thambagi pandam mapung phana sangsilakle makhoi na sanglaba kilometer lising nifu oidiba paring asida village kaya semgalakliba se makhoina makhoigi oiba lamdambu pakthok sauthoknaba honabagi saruk amani haire hojiksu Jinjiang dage Arunachal Pradesh ki lonaba paringda matik leiba highway sengbatpa amade yum kaya sajilakba leptri haire World Cup chahi ani gi matungda pangthoknaba FIFA na khanagadawre chahi mari kanaraga pangthokliba FIFA World Cup ase chahi ani kanaraga oina pangthokpa yabage ओइथोकपा याबा लेब्रा हाइबदो FIFA ना खनगदौरी हाइरे वाफम असि साउदी अरेबिया फुटबॉल फेडरेशन SAFF ना चाही असिगी ओइना पांगथोखिबा एनुअल कांग्रेस ता पुखलखिबदगे FIFA ना नुपा अमदि नुपी अनिमकी वर्ल्ड कप असिगी मतंगदा कुपना स्टडी तौदुना खननबा वारेप लौखिबने अदुम ओइनमक फिरेप असे तहादना कुपना खननबा मतुंग लौगने अनौबा फिरेप अमा लौरकपा मतमदा mamangda chanaraga lakliba system asida akaiba amade fagi tahanba mawong thoktanaba kupna khanakigani haina FIFA president Gianni Infantino na phongdokre panba yai World Cup asige next edition mathang sahida Qatar da tai aduga women tournament na Australia natraga New Zealand da 2023 da taribane India gi oina haukiba pung kunmari da miyoi lak aniga lising ahum covid na nabadagi phakre miyoi lising mari hena sikre मियोई लाख अनिगा लिसिंग यांखै तरेट ना लाइसेट असिगी पॉजिटिव ओइख्रे लोइनना मणिपुर स्टेट की ओइनसु हौखिबा पुंग 12 की मनुंगदा मियोई 4 का यांखै तरेट कोविड 19 पॉजिटिव कंफर्म ओइरे मियोई 4 का यांखै निथोइ ना डिस्चार्ज तौख्रे अमसुंग मियोई 13 ना लैखिद्रे स्टेट असिगी अपुनबा पॉजिटिव कंफर्म केस मसिंग लिसिंग निफु हुमदोय चहुमगा कुनिथोइ ने लाइसेट असिदगी फख्रबा अपुनबा मसिंग ना लिसिंग 13 का चनिगा यांखै निपान सुख्रे लाइसेट असिगी एक्टिव केस मसिंगना लिसिंग 3,400 ने लाइसेट असिगी लैखिदबा पुनबा मसिंग 4,400 ने अमदे लाइसेट असिगी रिकवरी रेट चादा 42.3 ने